voin hi April ni som pani sang ni som ni pani thole ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong ta chi bai vek ule Ukraine le Russia in do na chuan top lam hnai do ne motia khoveli na thlir thup lain zual lama pan le tran ta zoka tuna hian Russia sipai ta chuan Ukraine ne ngei tumin bei puyan thak tran me kani Ukraine po in thei top chua beile turin anin bua seina sa hlea hei wangian tuna po Ukraine le Russia in do thu tharte nimin lama thil thleng chenin kanom puang do nani lo puan chun zomila Russia in ma ai na sa zokin Ukraine beidon ta Ukraine ain bua seina sa hle President Putin a chuan Donbas region a sirukla che turin Butcher of Syria ti hiala ko rorum takle poitina thinlung po nei vaklem lova in do na mola che thin General Alexander Vornikov kumsomruk sipai lama ton hriat nga takle rarel thiam takle fing takchu mo phurna pethara General Vornikov hi Russian Military Western Command ho tu ania General Vornikov hian Syria rama Aleppo khuale Chechnya Republic khopui Grozny an lo kap chimrem rum towa an lo soi sana sa tawang dewin Ukraine hi soi saka Russia sipai malak dan hlui classical tactic mangin Donbas region le Ukraine khopui te hi abe an ring hle ani Russia hian Central War Commander an nei hran lova hetianga an general ro thable butut tak mai General Vornikov an ruat na po hi an puang hran pa lova khothlang intelligent hoten an hriata an soi chu ani ni somli pasari nuwa po an du anga an soi sak thailo wangle Ukraine President Zelensky ale khon bol po hote chu an he mai thailo wangin President Putin ale Russian National Council te chuan tanmun le ral beidan an thak ta ani Western Military Intelligence le Analyst hote chuan Russia chuan Ukraine khopui Kiev le chevel bein lak tum viau thin ma se tun din huna chuan Ukraine chaklam Donbas bial chu nelak ngei an tum ta zo kani anti tuna chuan Kharkiv Kherson Mariupol khopui de chu bom ngorin misailin an kap de ureng boka Governor Ole Shenhobov Kharkiv Regional chuan nemin thotan zinga tanga Russia rocket le missile ka wangin Dakar somni pali chungin mi som pakhat lai an thi phani ati Mariupol khopui langei turin Russia chuan Chechen Muslim sipai ral khrat khokheng rova taka che threlote tira chung ho chu Ukraine pasal tharual ultra nationalist anti le nazi thuthlung choi nung tuang hialapu Azov battalion hoten lo ma chonin anin tum tok hlenin an soi Russia chuan Mariupol hi lak thue opadua Sea of Azov chu Black Sea tuipui kama Crimean Peninsula tangin Donbas biela in choblu nana du ani Crimea hi kumsang hi sompali khan Ukraine ku ta tangin alo chu sakthut to a Russia rama be tirzuita ani khovelin an soi sel phana sa hle ani kha Crimea ang thawin Russia tong mang tamna Donbas bial hi Russia chuan Ukraine atangin nayatuma Luhansk People Republic LPR le Donetsk People Republic DPR10 Ukraine atanga independence an puan chu kumin Mars thati lamkhan an lo pompui to ani Vadim Boychenko Mariupol mayor chuan AP News nena Mariupol khuwa mi sing khat than nia kothera mi hring thi ruang tamdana zirin mi sing ni po an thi hial mai thei ati Mariupol hi Ukraine ram chim chaklama khopui poimo taknin Russia poin la ka thunun ngai tum khopui ania Russia sipaiten la beizui zelin an la hual bedrenga chimlama om Kharkiv khopui po andang pingme kani Severodonetsk khuwa ero lak tumin an bein sa viewna a Ukraine sipaiten an la hum theiri ni in ABC News chuan asoyani Mariupol Deputy Mayor Serhiy Orlov chuan BBC palai hnena Mariupol in kana le in beina chu chun zom zelana ni atia Facebook a Ukraine Marine Brigade ten silaimu antla chamta ti chu thu diklawani hetiang thu thang hi dot le phua chop mai nia ma se comment ka pekher don lo ti na soyani Ukraine Armed Forces Commander in Chief Valery Zaluzhny chuan kan sipaite din huna thain apa ngai renge khopui chung hun thlen khata omtenen inbiak po rengalania sipaite chuan a theiang angin nunna chanturin Russia ra lian chu an baile zelani ti in Facebook a azia kani
Mariupol khopui mun then khachu Russia sipai te nan lua to ti ania Ukraine sipai te chuan khopui leili le chim lampa ka industrial zone te chu an la veng him theini in deputy mayor Orlov chuan a soi bokani tin chechen lalpa anti mai Republic ho tu pa Ramzan Kadyrov chuan thakalta khan Ukraine ram chunga omve omangin social media in ta langa voinai ro chuan Ukraine ho teron vo tharin Mariupol khopui hol bea zim tot mek chu Mariupol chu kan thun huaya da in kan lengei dona chumi hnuwa Kiev khopui le adang te po kan la thunun theivek dona ni tin Telegrama video aron posa Luhansk le Donetsk chu kan lama saphotanga chumi hnuwa khodang te kan beize langati Ramzan Kadyrov hi President Putina uibu khuai sen tak anga soithin le Putina food soldier an ti thinania Kiev khopui chu kan langei don ti ka ti ama cheu pen khatlek point kan tol kirin kan hnung tol don lawati mi amai US le European Union ramte chuan Ramzan Kadyrov hi mihring dikna le zaumna poisa mi alo human rights bo chetu ani tin an puwa ma se an puna aphathi nani Mariupol khopui hi Russia sipai te nan hual che brei to in mi sanga chuang an thi to ni nan soya Ukraine President Zelensky phai chuan mi sing tel te meu ti hlum anom to ni na soibok President Zelensky chu South Korean Parliament a video conference mangin thu cha soya khovel ram rang thang te chu theitop chuwa ral thuma tan pui tu te somin ange nani Mariupol a mi sing tel thin Russia sipai ten February ni somni pali hnu atangin zirna mun zakwa somthum pariat anti chetwa damdoin zathum chuang anti chevek to ani ati UN Children Fund UNICEF chuan February ni somni pali hnuwa Russia and Ukraine arunna wangin no pangza somli pani thin hliam zani somni pakua nom to tin nimina UN Security Council a UNICEF ho tu Emergency Programs Director Manuel Fontaine chuan a soyani Ukraine rampuma no pang makdaduai thum le nuai ni vel omin chungte chuan eile in turan nei mumal to lova mi makdaduai khat le nuai li te phei chuan tui in tu thiang hlim than nei ho lawani Mariupol le Kherson khopui din hun phei chu thalo tak zetani tin an soyani zirtop ni khan Kramatorsk khopuya railway station ami pui sahim na zonga tlan khom mi sangli omna chu Tokai u missile manga ka ni in thi mi somnga panga antling chho to a liam za pathum anom pokani Russia le Ukraine chu ati tu anin pu tona Russia chuan aphana sa hle ani Ukraine chuan hetia Russia sipai ten Ukraine ram chim le khochak lama beipui an thlak le hnuwa Ukraine sipai te chuan nimin khan Russia dole turin anin bua saiti an soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ramdang tranpui na zongin ngor takin campaign a kalpui chhun zom zela tunkar so hi hun poi mole boruak rit tak ma chon tura in ring turin ram mi puite acha ani Russia hian ala hlau thong dona nena an chan lawan hlawani thudik chu an pom mai angai don ani tin President Zelensky chuan soya Russia sipai te chu kan state chimlama operation lianzo kalpui turin anin son dona kan laka missile air bomb tamzo kan mang donani ma se an malak na dole turin kan bua saya chana kan peang ati tin The Guardian report in a tar dang danin Russia chuan Ukraine beile na turin Iran atangin ral thum tol ru kan dong nual ni in Iranian Baykat Iraqi sipaile Regional Intelligence Services tangin thu an dong to ni na soya heng ral thum te hi munition ba ka rocket propelled grenades anti-tank missiles le Brazilian design rocket launcher system te po atelani Iranian made Bavar 373 missile system Russian S-300 long range missile system vansang man chi po Russia hian Ukraine man turin andon thu soibok Russia's former president le deputy chairman of Security Council ni bok Dmitry Medvedev chuan khothlang rampum pui hian Russia thil siam reng hi khovel huwa parhal chuan hlau ema mi ate wangin Russia hi kan tlan chemai don lo CIS Commonwealth of Independent States Georgia le Belarus te BRICS Brazil Russia India China le South Africa te mai ba ka Latin America le Africa te tho pui tur kan nga hle ni ati Russia in nei to ramin Ukraine he na pek S-300 pali abom chia Russian Defense Ministry thu puang tu Major General Igor Konashenko chuan pathian ni khan Ukraine he na
European Union NATO ram Slovakia in anti-aircraft defense system S-300 an pek pali chu cruise ballistic missile mangin an ka chia sakti soin S-300 hi Niporo khopui chimlam le khopui leilia bunania chu mai chu ani lova Mykolaiv le Kharkiv region ami po ka chia sakania tia mase AP News le Reuters chuan finfia theilawan ti ve thungani Lubika Janikova Slovakia Prime Minister Hegar Iowa thupuang tu chuan S-300 hi ti chiat ani ozong lova thudik lawani ti nimin khana puang ve thungani US official te point Soviet Union hun lai thlona ka thlang na tura siam te chu engang nge an ni tian soi lova Ukraine ram ero in voi duailo khothlang ram te hena Ukraine ram borok ven himna turin anti-air missile le anti-air defense system le ral thuam dangte lo dil cham chi towa tun haya Slovakia chuan Ukraine hena S-300 chu apetangeya US Germany le Britain po in Stinger le Starstreak anti-aircraft missile po an penual bokani Nimin Khan Austrian Chancellor Karl Nehammer chuan Kyiv Ukraine President Volodymyr Zelensky amu nuin Moscow Russia President Vladimir Putin chu Kremlin amhulea Chancellor Karl Nehammer hi NATO member ni loram hruai tu le European Union ram hruai tu Indo nuwa mai chana President Putin amhuma saber tu ania Ukraine chungchang le European Union ramin Russia tanga energy oil le gas laglu chungchang te an soidu nani Austria hi sipaya NATO le Russia inkara thokpalain neutral status din munading ania mase Russia in Ukraine run chu titop turani ti tu te ramjing ami ni in Chancellor Karl Nehammer chuan poisoi lo nuna lak le tortina chu titop turin Russia thilti hi soi selani nimina Austria Chancellor Karl Nehammer le President Putin ate inbiak na chu thuzep tri tet omlo tlang khrek rokin harsa takin an inbiati Chancellor Nehammer thupuan chuan ata langa Indo nuwa European Union ram hruai tu Moscow tlo masabernin in thian that wang nilawa ati tur nia hriat awangin atloa Putin an hena Indo na chu ti top turani hlok na omlo le ram panhi ta na chana le hlok na mai ni ti te soipuin buka hmuna war crime chungchanga mo phurtu te chu rorel na ma hruai ngei turani ti na hrila ma se President Putin a chuan engwaka ma angai saklo ni nan soyani Ukraine le Russia economy atlan hian sadon World Bank economist te chuan Russia in Ukraine runa wangin kumin sang hi somni pahnia Ukraine economy chu za zela somli panga donin atlan hiam dona indona chuana dai rei phei chuan chung aina sa po ani thei donin an ta langani Ukraine boy main chung lai ram hnaya Belarus Kyrgyzstan Tajikistan le Moldova te chu economy thang tura chu tania mase chung rambiel region apo za zela pali point pakhat angin atlan hiamang tiin Anna Jerde World Bank Vice President for the Europe and Central Asia region chuan soyani Russia point khothlang ram hrek na le hremna wangin an GDP chu za zela som pakhat point pahnia tanga za zela som ni zetin atlan hiam dona soyania World Bank chuan Ukraine hena US dollar makta duai zakwa som ni panga zet humanitarian relief atana puk tirbok US le UK le European Union ramten Ukraine hi sum 5.9 puina sa chho hle ani President Biden ale Indian Prime Minister Modi anin bia Nimin Khan US President Joe Biden ale India Prime Minister Narendra Modi te chu video conference virtual mangin anin bia Ukraine le Russia chungchang an soidu nani President Biden a chuan India in mihring mamo damdoi le eitu le tranpuina thil Ukraine hena thon chu fakin US le khothlang ramten Russian hrekna le hremna te chu India in lozom ve du ti te hrila economic an norna na sa jok Russia peturina phutani Prime Minister Modi point remna le amona zongin President Pani Putin ale Zelensky te chu mai chana inbiak an mamo zia le atul tia te soin buka huna civil media thana le Ukraine din munchu athalo takzeta India chuan inbiak na manga remna zona du ani ati British Defence Ministry chuan Ukraine khochaklam Donbas Biela Luhansk le Donetsk te chuan nasatakin Ukraine sipaiten Russia sipaite beiletin andron le tanks le Indo motor te chuan ti sia sakani ati bok Croatia ramin Russia palai somni palian hot chuak vele ta
Croatia chuan Russia in Ukraine run du lo na wangin Russia palai somni pali zeta hnot chuaka anjinga som pariat phei chu diplomat ania Ukraine Foreign Ministry chuan Russian ambassador chu kowin rong le rap thlak taka poisoi lo chunga tharum thona le war crime tina soi fia turin an ti ani The Guardian chuan Britain Canada le Australia ram chuan European Union ram angin Russian palai te an hnot chuak velo ni na soya Russia in Ukraine run du lo na wangin European Union EU ram te chuan an ram chunga Russia palai zan hi somnga velan lo hnot chuak to bok ni nan soi heti lai hian British Foreign Secretary Liz Truss chuan Russia nena inkung kaina kumte chu aloral zota ti na soi ani ole khati zongkha Russia le Ukraine buina kal zela thu thar kan mu kanom puan theite chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawa ya chunga kan lo me